Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraftu preživljavanja. Danas da počinjemo novi serijal, a to je da ćemo da pregledavamo u stvari kuće u Minecraftu, znači lijepe kuće u Minecraftu. I da vam napomenem da ovo neće baš često da izlazi, pošto za ovakav jedan video treba oko 4 sata da se sve sredi. Tako da krenemo, čak sam da pribacim. Dakle, evo ta kućica. Prvo što ovdje je lampa, tu je put, znači to je jedno smiješno auto. Tu je ono se koči. To je nebitno, znači tu imamo jednu lijepu fontanu. I tu isto jednu lampu. Imamo putić do kućice. Znači, evo put, znači. I to se dijeli na dva dijela, znači ovo je kuhinja, znači tu imamo čest, imamo bure, imamo dvije peći, dva crafting table i opet to isto, i gore imamo police. Izađemo iz ovoga, zatvorimo vrata, smo kulturni, uđemo u drugu sobu, tu je spavača soba, tu su dva česta, tu su knjige na policama i tu isto jedna polica koju sam napravio. Tu isto cvijeće, bookshelfsi. Izađemo iz te sobe. I ovo je tu, znači gdje se primaju gosti i to. Tu imamo neke slike i tu su isto gdje se primaju gosti, znači to sam postavio glowstone i ovo tamo drvo. Idemo na drugi sprat. Dakle, na drugom spratu isto gdje se primaju ljudi, plavi tepih, isto kao i dole. Isto u ćoškovima glowstone. Znači, dosta lijepo. Znači, još jednom ćemo da pogledamo okolo kuće, znači kako sve izgleda. Znači, sad ćemo da izađemo. Znači, evo, pogledajte kolika to je kuća. Gore u potklonu nisam ništa stavio, znači samo sam osvijetlio da se ne stvaraju mobovi, znači ako želite ovo da napravite u survivalu, nikako vam ne preporučujem, znači ovo nećete nikad napraviti. Ja sam jedan u kreativnom napravio dok sam se snašao i kako ću šta da napravim. Znači, mene je pol sata otišlo samo na ovaj prednji dio dok sam napravila, znači, a kamo čitao kuću i blokove, sve što treba rasporediti. Znači, tako da, to bi bilo to. Ako ste uživali, ostavite like. Ako ste novi, pretplatite na kanal i to je to.